Telespectadores, Gemen TV no Rádio Nacional FM atuzida pontida MHz. Hamuto com o Padre Mariano Quintão do Rego e o programa Raburas Vida Espiritual, by edição Atusualo, São Lourenço Rua. Honia tema Solenidade e Transfiguração na Inian. Ne e makhau nia wandoben e mirona niaba. Hoje, a igreja celebra solenidade, transfiguração na Jesus Cristo. Katak na Jesus Cristo, ninak filak an, iha foholeten as. Iha ni hatudu an, nak filak an, ni kubalia, hatudu base. Hatudu ba manain tolo ne representa itahotu. Primeiro, mag Simão Pedro, segundo Tiago, no terceiro mag João. Ni hatudu nia glória divina. Kata glória de nabe aman maromak promete bania iha ni misaun tomak. Na romang nabe sirhare laos det sinali da husi poder maromak ninian. Mabe garansia ida katak depois de husi ninia simu cruz eterus etodan ematene semai vitória ida nebe ita hotu la imagina. Mak moris fong Mauricias e ressurreição nerasik. Tal rumi tahanoin cruz ne todan. Si tahanoin por mente humana ninian. Por ema ninia hanoin. Cruz ne todan. Mai be. Todan ne beta simu dahulu. Ikus liu ni selurik solok. Mai ita. Tuir ita idak ni capacidade de simu cruz. Capacidade atu simu problema. Capacidade atu tampung ka atu recolha. E tenia sofrimento sira, e tenia problemas sira. Maluk sira, e o mundo hoje ita da lavara kasor problema. Sema kasor problema. É todo e problema. Mas be proporção diferente, ho capacidade diferente, atua problema ne beita iha. Sucede economia, moras, conflito e a família. No desafio barak sira seluk ne betuiri di dak ninia tradição, tuiri di dak ninia an, tuiri di dak ninia kultura, tuiri di dak ninia ang nerasi kliu-liu, iha moris iha era teknologia o loron. Depois de usine, dala ruma ita sente hanesan larang na kuku, malakong esperança, vanhira quando ita soro problema. Mas a transfiguração Jesus nian hatudu katak na roman maromak nian sempre manang na kuku. Emanebe santo significa emanebe ihane passado tomak. E emanebe atmos impossível e nila iha futuro nebe dia. Katak nebe tina muris nita sente na kukun liu ihana ba ihana roman. Banhire tahkarak kolabor na roman erasik ita sehetang. Nakfilak hanesan Jesus nia transfiguração e forro nia lete. Maluk sira aman maromak ni lefuan simples basera na intol nebe representa ita hotu Pedro, Tiago, no João. Aman maromak ni lefuan dehanas ne basera na intolo simples may beklian tebes imirona nia ba. Ida ne maksira rona lian ida husi kaluhan nebe takametin sira. No husina ba, ita precisa rona Jesus liu husi liu fuan. Ita precisa rona Jesus liu husi a oração. Ita precisa rona Jesus e a Eucaristia. No liu e ita ne consciência ne rasika. Basa, ita ne fuang ne horik fating e santuário que kuan ida atu maroma kela ba. Ita cuidado ita ne fuang ne homos, ita ne hanuin hodiaka. Atu loron ita belek tenta no controla itani am hori descobre maroma kini lia katak bahaune saida atau halo banhire ita rona no tuir nia ita mose sai na roman baitanian rasik baitania família ba comunidade no sociedade nebe ita hamahan anba dalam rumah ne todan atau sai na roman bay maseluk também tem sacrifica itani buat lubukida hotu nebe ita iha ita tem sacrifica itani sentimental privado itani egoísmo ita sacrifica buat todo mas be promessa ida nebe mag Jesus Cristo hatudu no Jesus Cristo halo sei tutan ba ita wahira ita hatene usa
Maluksira ita husu, atu ya festa ohin renova itania fier. Hameting itania esperança no han menon itania domin bamalu. Anesan Jesus tun husi, forro, atu continua ni missão, hodi salva mundo tomak. Itamos bolo atu fila fale ba itania moris loron-loron, hodi hetang na Roman iha Kristu, baya mahotu. Basa, itani nia presença, lo represente bem maseluk ne graça. No ida graça nemak Jesus Cristo akar kita hal loron baloron. Liliu ihitania ihitania família, no comunidade e sociedade nebita hela basic. Tane, maiba, maromak fo bênção baita hotu. Atu solenidade, transfiguração na inian, nebita celebra loron ohin. Cristo Jesus ninian, nebe solok nonakon ho graça. Sei hasuli ita loron baloron. Iha itania moris privado, família, no comunidade. Amém.